بله بینه نازیز ایجا امه بره خو بدن دیار بکره لورا لور اشرف ناس اکادمیسیان اشرف ناس لبن دامه امه او جیوه بشتاری صحبت آمه بب ماموستا مرحبا مرحبا ayşegül خانم تچاوی باش انشالله sağ olun سپاس دکم هن شوانن باشن ام جی گلک سپاس دکم ماموستا ام جی گلک باشیم مالاتا و بله ماموستا ایرو مجار اما مدیای جواکیه yani tesira medyaya civaki مخابن medyaya civaki edi avkas tesiri psikolojiya me tesiri civanan dikeku hişmendi hatiye guhertin yani edi gelek civan hoşik nabinin bere xudin estetikan mخابن edi ev tesiri civakeci dike İcame bu taybeti bu tercih liserve mijare sohbeteke hoş bikin mamosta avliye veya işte pırsım ere medyaya civaki iro bere gelek kesam bere civanan bere prani jinan ezbejim bere wandı da hoşik bune yani hişmendiye kavusa hatiye çekirin ku ve herkes edi pır hoşik be medyaya civaki hingi ku peyaman hingi ku weneyan te parvekirin edi herkes duhaza pır hoşik be yani evji tesira medyaya civakiye İca veya mamosta ve çava vare guhertin ev hişmendi ve çava vare guhertin gelo ve vusa devam bike işte pırsım levra pır tesiri civak ejitke بله جنوب مرحبا جوا همیارا دنگی متی نوسا بله دنگی و ته ماموستا کرم کن ev medyaya civaki ne pırsgireke ke yanji mesele ki noya zuda ketiye hole o bandora ve liser hem civaki hem malbate o malbate daji prençara vaka ko veji de bernama xada hani ser zaman civan de bin tesira ve da nahat daha zedene لبل اویا مگویا مسئله که نه نوجنه وقتا که 40 سال بری هم بیجه سال نوتین دا تلویزیون نو درکت دگنده دا بو پر جاران دگوتن تلویزیون قدخه بکن تلویزیون حرامه تلویزیون مال گاوره و خدور بخش مالا درخن لبل ایرو ام دینرن کارو بار من نه تنه تلویزیونه ورتش زیده بونه که دبن تکنولوژی دا امیرو ویا فهم دکو که مثلا ما نه تنه تلویزیونه نه تنه تلفونه نه زی تنه تابلته اما بگل بخلق به انسانا به مروواوی هی همو لازمه که امشیار ببن وان آمورین تکنولوژی چوا به دست دخن چوا بکارتینن پیشی لازمه جوان زیده و مجاره دا هشیار ببن و هشمندی آوان زیده ببن ده برنامه ودا از بالا خود دمه ون بال دکشینن سر حال جوانا و نیرینا جوانا کل سر استتیک نخوشی لاشی بدنی وکا ام دبیجن آنورکسیا فلان اوان همو ام دبن تشتی داده ببیجن انسان به حال خواه بن هست خواه برامان خواه بگوتن خواه بلاش خواه وقتا خواه قبول نکه به چه حالی ده خواه قبول نکه تم دبن تاثیر انسان دنا داده مینه خصوصی دبن تاثیر مدیا جواکی دا دمینه تشتی کد مدیا جواکی دا تین پارو کرن دبن باندورا وان دا دمینن اتکی وان دا دمینن و ویال خواه زیدت کن ویال خواه زیدت که از دخوازم ویا بیجم بجه تماشوان را و اشگوداران را تشتی کل سر مدیا جواکین یا تکنولوژی تین پارو کرن او بشک جبش جیانه نه جیان همو دوی دخویات که پاجه جیان گلکن اویازی پاجه کی عالم کیه مجرا کیه مدیایه امتدا انسان دبینه لی مخابن تو انسان همی حال خود دوی دا پارو ناکه کس درد خود کلی خود پرسگری که خود دوی دا پارو ناکه اکو پارو کسی آجیتاسیون دکه به وی هوای
insana dixapînin lê tiştê dinê jî ez dikarim vêya bêjim însan halê xwe herî baş herî rind herî qelew herî xweş di damardinê mesela ji alî hêla estetîkê de ez vêya bêjim însan rûyê xwe serçavê xwe bêqusûr dide bi vî wêneya û vîdyoya bi ser vêya dikişîne kes halê xwe ku serê sibêj nav nivîna derketiye cilê xwe nava malê wêneyê xwe nakişîne parve nake wêneyê xwe herî xweş heta dikare eviya çi çê dika eviya dibin psikolojya însan da çi çê dike însan filtreleme çê dike filtre dike yani sed heb wêne bikişîne ji vana di sed hebazî bikişîne çend heb vîdeo wî jî be dibe ez hebî parve bikim bre gera lazim e herî xweş be lê ev xweşbûn jî cuda ye herkes di mejiyê wî de xweşikbûn krîterên ölçütên xweşikbûniyê ji hev cuda ne ez tiştê ku jê re dibêjim xweş e rind e baş e kesê din re dibe ku xweş nebe baş nebe rind nebe lê însan divê ferqê de be xusûsî ciwan divê ferqê de be ê bibêje ez vê halê xwe zî qebûl dikim vê rindîtiya xwe zî qebûl dikim vê başîtiya xwe zî qebûl dikim yani pêşî însan karibe xulqiyeta xwe hebûna xwe laşê xwe qebûl bike bi vî hawayê yan ew wisa nebe ger ewa nebe însan xwe qebûl neke her tim ê di pêşeroja xwe de jiyana wî hemû lê heram bibe lê xirab bibe û pirsgirêk zêde çêde jê re zêde bibe çawa zêde dibin ji însan çêtir ji însan xweştir însan di dinê çê dibin însanê dinê henin însan li der û dorê xwe binêre êfam bike ku ya xwedirûbê însan ki medyaya civakî dike li ser YouTubeê li ser internetê yekê dibîne ya dicê çiqa xweş e çiqa rind e bedena wî boya wî kîloya wî çiqa xweş e çiqa rind e vê tiştê ku tê de dibîne vê formî ji hîne kara dibe ku baş be lê însanên dinan ciwan hemû mecbûr ninin xwe li goranê wî aynî formatê de bînin li goranê wî bixwin vexwin li goranê wan însana li xwe bikin li goranê wan porê xwe çêkin li goranê wan rêçûna xwe gotinê xwe pêşveçûna xwe çêke însan mecbûr ninin xwe dirûbê însanê dina bixe her însan cuda ye ji însanê cuda ve her însan bi her halê xwe muhîm e bi kurtasî bêjim însan sinetê destê xwe da ye û vê sinetî mecbûr e teqdîr bike çawa teqdîr bike zê ê ji wî re daha baş bê û kêfxweşiya wî zê zêde bibe Mele saat xoş mamosa tıpır baş dibêjî yani lê ev wisa bêjim medya civakî êdî jiyana me de ye yani em her tim bikartînin ciwan jî pir bikartîne yani heta ku ji steme were em li ser medya civakî em programan çêtkin ji bo zarokan ji bo xwendekaran ji bo ciwanan bibe mînak lê ez me û mamoste Vecdîn Çelik jî em axivîn li ser vê mesele piranî ji gelek tişt tetkeve stê malbatan îce malbat di malê de ve çawa zarkê xwe sînor denin sînordar bikin lewra yani ciwan nizanin hîşewan hîn nehatiye tem ser himdê xwe ez bêjim hîn ciwanin di heyama baliqbûnê de ne hin tiştê wisa pir nafikirin hînga jî malbat tetkeve dewrê îca malbat dêwbav li malê karin çi bikin belê divê mijarê de em bêje ejalî malbatê de zî lazim e em çend tişta bibêjin pêşî li temenê zaroka binêre yani zarokê 3 salî û 7 salî û 15 salî neyeke ku bi wan re divê meseleya pirsgirêka medyaya civakî de aynî pergal îcab nake bidomînin çi lazim e berê li laşê binêrin yani sebiyê 3 salî 2 salî heta dikarin ev sebiyê biçûk bire nebîne têkiliya wî û em bêjin teknolojiyê pir kêm be evê 7 salî 8 salî hinek zî diçin dibistana
او بلا فهم بکن بلا تابلت فهم بکن تلفن فهم بکن برنامه تماشا بکن لی 15 سالی جی او جخوا پشتی 15 سالی 14 سالی پیش دا او بالغ دبن و بالغ بونجی لهیلا دبستان ناوین و لیسه دوام دکه دوا سالان دا جوانتی چه لازمه از بکرتاسی بیجم تکلیا ناوبر مالی لازمه ناوبر مالبات لازمه جوان چه بکجی جوانه خامایه خطا دکه ایجاب نکه جیرا تمام مدیای جواکین یان جی بکارانین تلفن قدخه بکه اف قدخه بون مراق و پرسگری کن دن دردخه دبن هشه جوانا دا و جوان وقتا فرصت ببینه به وشارتی به دزی تشتین ده خراب تکن جبوی بده پیوان بده گوتنن ام دکاره ببیجن مالبات بر پرسیاری بگرن مسئولیت خواه بگرن یک جی سینور لازمه ایتنی کنترل لازمه yani be sinor teknoloji o medyaya cevaki be şüphedna ve jiyana insan da perskerek derdikhe be kontrol zey wisa çedibe jibowi جزاروکی خورا بیجه وقتا پچوگه 6-7 سالینن بدن دستیوان تلفونا و دبن نیرینا مالبات دام نیرینا دیو باو دا چه تماشه دکن دکوین کیجا برنامه کیجا قنالا گوداری دکن کیجا لیستیکا دلیزن وانا ببینن مالبات هشیار به و ببینه اویا دوری به چه بگم زاروکا وکا چوچکک چویکک پچوک ام بیجن مالبات او چویکی تکه دستی خواه تده سر دستی خواه اگر وی چوچکی وی چویکی بی سینور و بی کنترول دجیان دا بر بده بفره هر بکه و بن تاثیر و باندور انسان دنان مجرای دنان و ریخستین دنان اویا آلی کی آلی دنی جی اگر وی چوچکی تو دست خدا ضعف بجدینی تیوی بفتسینی و وی فتسونه بیناوی تنگ بکه و ویازی پرسگری کن ده زیده پرسگری کن ده خراب در خوله چه لازمه؟ جوا هر دو آلیا دنا دنگه لازمه دنگه را امش چه دیجن؟ مالبات بلا بهیله زاروک تکنولوژی مدیای جواکی بکار بینن لی حتی 14-15 سالی بلا بچرا مشغول دبن چه بکار تینن آگاهدار بن های اون جه هبه اویا باشه دبه yani kontrolü sinor o denge her su kelime ev gotuname hasıl dike. Bele saat خوش مامۆستا اجازه بره خو بدم برز وجدین چلیک مامۆستا جی باسا جوانا کر باسا زاروکین کو هیاما بالغ بونه دکر مالبات و چاوا سینور دینه ام چی بکن لم باسا جوانا دکن ل ام مازن جی جانم پرتت که مدیا جواکی ام بکارتینم پر داملینن ل هن کسنه مامۆستا ادی هنگو کو هر تشته خو مدیا جواکی پارو دکن ادی از بج محرمیت نمایه ایجا اما جبو محرمیت چی بکن مامۆستا یعنی اما چاوا مدیا جواکی بعملین ناز بیجم پروردهیک دست به پروردهیک باش بکن کماسیه ما پر yani civakê de kemasiye me pir em nizane gelo em medyayê civakî çawa kanî bikartîne ne were tu jî nizane ez jî nizane em nizane em wext derbas dike 8 saat 9 saat belkî 10 saat 12 saat hinek hene belkî 18 saat bi medyayê civakî mijûl dibin ne were ev aliyê saat de pirsgirêkek heye gerek perwerdehiyek baş mirov gero çawa kanî medyayê civakî bikartîne viya bialemîne veya di mektebde dibe di civakê de dibe di kursên taybetî de jî dibe ez bawerim înşallah têkevin nav dersê gorî dersê birabidin
تکم مفردات برای مفردات دبن بدن گلو تکنولوژی مرک کانه چه بکارتینه دبه درسک نه سایده برای به درسک مرک کانه مدیای جواکی چه بکارتینه yani tune ez bawarım yani min Hin neketiye müfredatı zanenge ve hevceye. hedeji de pola yekemin duyemin fernakı de liseye deji fernakı bira tevde tekem müfredatı yani wani gere mere perverde yekvi bibinim andu da gerek mere mesela kijan rupela parvedeki yanjı kijan rupela dinlerin gerek mere bala xu bidivra gori bi feyde mere gara wana hilbijirini yani binakine. Mesela ez çe hazdıkım, pirtuka hazdıkım. Ne var? Rupele pirtuka bacibinem, rupele pirtuka bişopinim. Goriyam. Şopinere hoşi gerek mene mesela bala xu bide dikkat bıkım. Şopinere başeyi, eyne başeyi, peyamin başeyi, eyne başeyi. Bana göre mesela dikkat bıkım. O rupele xu veşerir mesela. Bir aşkere nebe. Fotoğrafete digre, işler şantaj dikin, yani Pır talukoye jî bi rastî. pır talukeyi. Yani şirove nevaş dikin, uzanı hedi mesela ChatGPT heyi, yani Google ay heyi, bana pır yani. Vi vakti deyi. Gori viya jibo ki tişte taluke nebe, gerek meğer rupala xu veşiri. Hevale xu binaqine, ke dişopine, gori daxwaziye xu, armancak bide peşiya xu, gori ve armancı mesela medyaya civaki bikartini. Ez bawarım tu ji bo îşê xwe xebatê xwe dikartîne. Ne var? Cana jî işte rûpel mûpera dinlerin merak dike. Normal yani. Ez jî wenî me. Ez jî gorî xebatê xwe îro medyaya civakî dikartînim. Yani her insan ji bo îşê xwe ji bo karê xwe Berê ev jî bikartîne. ev jî normal ama cana me pir mijûl dibe. Ez ser biya dizekînim. Mesela ji xwe sînorkê em bibêje di ser telefonê de hey mere rû wextike dibêjî ki 2 saat şunda bira kilît ke ez êdî nekevme. îro nekevme. 3 saat şunda ez êdî nekevme. Telefon xwe ayar dike ne wisa. Berê telefon xwe ayar dike ew tiştekî baş e. Rûpelê baş, rûpelê bi feyde ji xwe bişopînim. Îca acibandin û şîrovkirin jî mesela eger ku tu rahetsiz dibe dikanin wana jî bigir qapatke. Gorî wiya ku ji bo ku tu rahetsiz nebe. Ariye peyamê de jî tu peyamê kanı mesela bigire. Yan jî tu mesela kanı jûr sal mesela sînorek sal bike 18 salî 19 salî nizam çend salî gorî wiya mesela pêşiyê te video derdikeve dibêje tu vê video gero te aciband ne aciband tu kanı bibêjî min ne aciband ez video wenî naxwazim bana tiştê mühim e ama İsabera dernekeve de berê bermin. pêşiyê de hema perwerdeya viya gerek dersa de bidin danin di müfredatê de gerek hebe navbera malbatê de gerek hebe kursên vana gerek bidin insana ji bo ku insan hêşiyar bibe insan zanibe ki çawa em medyayê civakî bikartînin bana pir mühim e Var çima bikartîn. ariyê mahremiyetê de jî tu car mesela jinê xwe mêrê xwe zarokê xwe merekek tiştê wanî par veneke sînorek têkîwra çünkü eger ku birov zarokê xwe par veke ew jî ihmal û istismar dibe ew jî ne tiştekî rast e yani insanên niyet baş heye insanên niyetê wan ne baş heye bana gerek bene bi rastî dikkat bike gorî wiya em bibêje tu dixwazi ziman ne were rûpelê zimanê mesela par vekin yan jî ji xwe lûr koma çêkin komê ser zimanê çêkin komê ser pirtûkê çêkin bi fayde çawa ku mere bi fayde bikartîne zêdetir zarê wî tu neyî zaten em dibêje ew yani saetkê 2 saat ser de mijûl bi gorî bi fayde ji xwe bikartîne yan ser kitaba dibe ser muzîkê dibe ser çand dibe ser huner dibe bi rastî em aliyê fayde jî lê binêre her tim zarê wî tu neyî mesela ev çand û huner bela bûyî müzik derketiye em agahî zêdetir bela dibe Rûpelên dersa jî heye. Rûpelên dersa jî heye. Zarokarin êkûz dixwazin ziman bielmin. Yani her awayî rûpel heye. Tev de koka viya mirov xwe nas bike armancek bide pêşiya xwe perwedeyiya viya bibîne ez gorî ku ji bo çi lêkolîn dikim ji bo çi agahî dixwazim vana pir tiştê giring e eger ku tiştê wanî çêbe ez bawarim rojê 2 saat jî 3 saat jî fer nake tu ji bo feyda xwe
تو dikartîne tê zararê wî nebînî yani. İca ji mamostaya xwe jî bipirsim, mamosta biraz Eşrefnaz jî bipirsim. Yani em dibêjin fayde medya civakî jî heye, zirarê medya civakî jî heye. Mamosta jî bahs kir, yani dema ku em li gorî xwe ayar bikin, ew algoritma dibêjin yani medya civakî em li gorî xwe ayar bikin, bi rastî fayde gelek heye. İca ji we jî bipirsim mamosta, avantajên medya civakî çi ne li gorî we? Yani jî hûn çawa bikartînin ez bêjim. بله براستی از اوسا بیجم از لزانینگه دخبتم اکادمیسینم ازی تعقیب دکم هنک مجارا هنک عالی اکادمی دام ل براستی از میناک بدم فیسبوک مبکار آنین من دمها زیده صبر کرد تخمینم ده هفته روزی یا خلاص کریان نکر ور تشته پیس خرابی من تعداد دید که یانجی از راست دادم تشته درو تشته چود تشته که انسان ناین سر زمان لوی تنفساندن یانجی تشته که جواکی دبر کاوس انفعاله جبر وان درو چوتا من گرد و از بکار ناینم پریوان فرصتها منتنه وقتها منتنه يعني از جالي شخصي خدا بجم وقتها منتنه كأز وكا انستغرام وكا فيسبوك تويتر يعني بكار بينم من تويتر زي بكار انين لاوجي من دوام نكر انستغرام مجبه بكار نانيا اويا ابا اكاديميسيانيه خوازي از دكارم راحت ببجم بيجن چما دجيانا مدى ارمانچ کی هيا yani jehela em civana ev temaşevana ra bêje eger de jiyana ve de armanc ki hebe ideolojikî ve dawakî ve hebe ji bo vê dinyayê ji bo vê hayata xwe wan tişkî baş bi dest bixin ji însanê dina ra tiştekî baş û bixêr çê bikin bi destê xwe bi îrada xwe wê çaxê winê tiştê وکا مدیا چواکیزی دوی ردا وکا آراچ کی وکا آمورک بکار بینن دبه لی دوی مسئله دا سی آلی هنه از دویاز بیرزم هنه کن خواه دور دخه دبه جبه ایشه مدیا چواکی تونه النه دوی مجاره دامن نویا قبول دکن ایرو دست هر کسی دا تلفن هیا او ده همی تلفن دازی اف تلفن که اکران وان ویدیو وان وینه و هبن ده همیان دا ام بیجن مدیا جواکی هیا ده هر آلی هیا لگنده هیا دست شوانا دازی دست گاوان دازی دست باجروانه دا همیا دایا دست 14-15 سال دازی دست 7 سال دایا لی انویا بکار بن جالی فایده و آوانتاج دا بکار بینن باشت به چوا مثلا از دخوازم در حق مسئله کی دا زانین بزانبم زانیاری خو زیده بکم از هر موان رو پلا بعجبینم وان رو پلا تعقیب بکم و لگورانی بی از جوی داره bilgi بگیرم آگاهی بگیرم لی او تشتی که مگرد او زانینا که من گرد بچاو شبه جارزیلی بنیرم اویاجی لازمه هر مجار ایرو دمدیا جواکی ده پر لیشو بیا ام چقا عالی فایده بنیرجی عالی ضرر ویزی بک بنها شیخه و بوی هوای بده عالیه گره ام چاونیری لی بنیرم عالی فایده دا جوانا دا مثلا جوان درس خو تعقیب بکن درس خوی اتوت خوی وقتا آمادهی آزمونا دبن وکا یکاسی وکا لگسی دکارن بکار بینن ویا دلسر یوتیوب به هزاران مجار هنن و خوش وکا مامسته بحث دکن اویا دویا دا فایده دبم یانجی تدخوازی دمجار کی دا مثلا پیرک یک لمال نان چید که متفاقه دا دبه اوه پاسته چوا چه دبه دکاره دوی دا bilgi بگیره یعنی تشت باش هنه لی انسان دکاره به حد خواه بسینور خواه لوی لپی وی شوپه بچه و پاشه وگره
پاشی وگره یا نه وسه هیا وکو الگوریتما کی هیا تو تشکی بعجبینی تد گوگل تد تشکی بنویسینی یوتیوب دا تشکی دنویسینی چند دقیقه پشتوی دا تشتی کتلی گریه تنویسان دیه لگوران تا چند رو پلاتینی برچاوی تا ایوانازی مرق جترا چید که اوتل پیدی چیم گر جترا لازمه ج شخصیت ترا کسایتیت ترا ج دین ترا ج اخلاق ترا مالبات ترا جواک ترا کار و خبات ترا لازمه فایدوی هیا لوان رو پلا بنیره و بشو پینه دوام بکه گر ضرراوی هیا تویا فهم دکی حتی کاربی خواجه دور بخه تو به ایرادا خواه خواجه دور بخی اویاجی مزناتیه تدبه ای انسان هم بیجم ساعت خوش مامۆستا بەلێ تگەلێک باشکۆتی مامۆستا ئێدی دەماوکەم توخوازە مدیای جواکی بە باشی بکارتێنن لە وقتێ نزانبن تەژی تە باس کرد مامۆستا وقتێ پەروەردەیە مەژی کێم ببە ئەم نە باشی بکارتێنن بڕاستی اینجا ئێدی کەسێک ئێدی لە دەرە خۆ نابینە مامۆستا هەرکەس هەفتوو خۆ لەسەر مدیای جواکی تاقیب دکە دەبێت ئەو چیە بەتڵانەیە نظامکی زەوجیە نظامکی دەش هەفتوو بەردایە نظامکی دەست بە وی کاری کریە اینجا ئەم هەفتوو لەسەر مدیای جواکی تاقیب دکن یعنی لەسەر مدیای سەناڵ ئەس بێژم یعنی ئێدی ئەم هەفتوو نابین ئەم تێسیری جواکێ دکە اینجا هینگی و هەرکەس لەسەر مدیای جواکی لە هەفت نەرە مامۆستا ئێدی هەرکەس بوویە وەکە هەفتوو اینجا شتە پرسم مامۆستاش بۆ کو هەرکەس نەبە وەکە هەفتوو ئەمێ چی بکن یعنی ئێدی جلو بەرگێوان عینیە بێڤلاوان عینیە ئەس بێژم ویێوان عینیە خەبەرداناوان عینیە شخوا زارکەین 14 ساڵ ez naxwazim bêjim jî zimaneka nû ji xwe re avakirine li ser medyaya civakê îca ji bo ku herkes nebe weke hevdû em ê çi bikin hûn çi tawsiye dikin an jez bê ev ji xwe projeyek e projeyeke newsa projeyekin yani 15 sal 20 sal şûn de hêdî keç û law zêdetir ew ê nemîn yani ji war pêşiya bernameyê de got ev tiştekî wenî ji xwe projeyek e dibêje wek hevdû kincê wek hevdû xwe kincê marka xwe kin yan jî xwe estetîk bikin bişibin hevdû wek hevdû biaxivin vêya tev de proje ji bo ku ev proje çê nebe bi agahiyê kem mixabin bi agahiyê kem însan civan mirov dikartînin medyayê civakî gerek agahiyek baş hebe armanc bide pêşiya xwe medyayê civakî kêm ki di jiyana xwe de çünkü jiyanak rast heye û jiyanak nerast heye ev medyayê civakî jiyana sanal ne rast e bin hêşiya mere de mejiyê mere merer dilêze mirov vêya fer nake ji ber vê aliyê de gerek mere her tiştê rast mesela tê her tiştekî ciyakî bigere bi rastî her bigere sanal ne eger ku imkan tune bi derfet tune bi ew tiştekî ayrı bi rastî bigere bi rastî bikene tekiliye bi rastî bi însanê rast xuyanî dike xwe xuyanî dike bu an re biaxivin yani eger ku tu vê medyayê civakî dixwazikê zirarê nebîne hevdû neşibe gerek tiştekî wenî bibînim armancek bide pêşiya xwe perwerdeyê wê bînim gorî daxwaziyê xwe her kursên taybetî yan jî kursên din mesela tu dixwazî ziman her ziman yani vana pir tiştê girîng e eger ku tu tiştê wenî neke hêdî kesayetiyê te jî aydî te nabe kesayetiyê te jî gorî proje dikeve destê însanê din yani tu gorî xwe ne gorî însanê din tê jiyana xwe berdewam bike ji ber vê aliyê de gerek medyayê civakî hîn kêm bi di jiyana me de mesela her sporê ji xwe re egzersiz bike her tim gerek tiştek tê rojê nîv saetkê ji xwe bimeşe bimeşi kî ji bo kî tu xwe nas bike aliyê din de tu xwe nas nake tu nizan gero tu ji bo çi hatî dunyayê armanca te çi ye tê çi bike eger ku tu xwe gorî medyayê civakî tu hereket bike tê wecê xwe jî bigerîne lêvê xwe jî pozê xwe jî kincê xwe jî çünkü ev projeyek e ew reklamek e tu jî figürê ew reklamê ye yani viya dixwazin işte ji bo ku viya nebijî ji bo ku mahremiyeta te însaniyetiya te kesayetiya te derûniya te gerek tu jê dûr bikeve tu tiştekî têkî ciya medyayê civakî perwerdeyek baş bîne bi hişmendî bikartîne bê hişmendî tiştê wenî çêdibe mesela bi hişmendî jî wek mamoste got tu kanî rûperê baş
parveke bacibin tu kanı ji bo işê xwe xebatê xwe bikartîne tu kanı ji bo mesela komê xwe mesela ez zêdetir Kurdiya min ne baş e mecbur se de rûpelek çêkirî 20 hepsî hep pîsporin em bi Kurdî daxivin Diyata baş mamosta o sana veje. heqû pêşmene çi Yani her tim perverdehi şko lazım Yani. ama jmer jî lazım valla. ji bo ku mirov hevdin neşibe tiştê wanî bira bikin bira zarokê xwe jî dûr bixîn ez bawerim zirarê ve wê hîn hindik bi hema ji wê senalê de derkeve jiyana rastî Cana mamosta demakum mirov di nav tiştekî de ye mirov nabêne. Yani mirov nizane ku di nav çi de ye. belê Cana mesela televizyonê vetkim ez filmên berê, rastî filmên berê têm. Ew Türk dizî dibêjin ya rêze filmên Türkan Rast. dibêjim. Ez pîreka dinirim mesela pir xweşikin. Yani li gorî wê heyame ew jin ew pîreka herî xweşik dihat hesibandin. rast Ez li wan dilerim mesela nava wan jî heye. Navqas dirêjin jî hin ji wan. Hin ji wan ez dilerim pozê wan bêvla wan de wira ewqas biçûk in ez bêjim. Makyajekê ulo hindik li rûyê wan e lê pir xweşikin. Yani ew di wê heyamê de xweşikbûn ew e. Mesela aneka ez têdikevim medyaya civakî an jî ez rêze filmên nû ên vê heyamê vedikim ez dinerim jin giş aynîne giş dirêjin pir zayîfin lêveyan mezin e pozeyan pir biçûk e çaveyan pir mezin e û rûyê wan pir neqelewe yani mesela bêj nehatê bîra min dema ku pîrekek rûyê wê ulo bu kilolû bu tê bîra mesela pir xweşik dihat hesibandin mesela aneka ew tişt hatiye guhertin rast yani bu fikra mamosta yani fikr ramanê xweşikbûnê hatiye guhartin rast ew qas tesîr li me dike yani ez cana wan filman temaşe dikim ez benim çi qasî xweşikin yani hîn yani rûyê xwe de tiştekî nekirine estetik nekirine dolgu ez dibêjim ya wana nekirine yani wilo pir spehî xweşik xuya dikin yani em ji bira jî dîsa bêjin piranî jî kiçik heqeten pir xweşikin dema ku dest nadin rûyê xwe makyajeka bera makyaj bikin êdî ez wan jî fam dikim mamoste dixwazin xwe xweşik hîs bikin li bê makyaj jî xweşikin em veya jî dîsa dubare bikin ji bo ku belkî hin ji wan nû televizyonê xwe vekirine hin temaşevanên me em dîsa ev mijar dubare bikin mamoste belê fikr ramanê xweşikbûnê ez rast ji xwe lêkolînek wenî heye mesela dibêjin eger ku tu medyayê civakî de wext derbas bike tu wext pirî derbas ki tu çawa ku li xwe dinere tu zêdetir ji xwe qusur dibîne wext derbas dibe zêde dibe tu qusur dîtina te jî zêde dibe tu dibê qusurê min zêdeyî çima viya wanî bûye laşê min de feyî lêva min de wanî heye pozê min de wanî heye ez çima estetik nabim veya jî wanî dibe lêkolînek wanî jî heye îja gerek merev ser medyayê civakî ne ser rastî li xwe binere ew estetikana ew tiştê wanî çê dikin derziya li xwe dixin wecê xwe çê dikin pozê xwe çê dikin lêvê xwe bijankê xwe çê dikin gorî zilamekî eger ku mirov lê binere ne pîspor mesela gorî zilamekî mirov lê binere zilam navbera xwe de dibêjin kî ev wanî nexweşik e çûkî nexwezayî ye hevdû wek hevdûn yani mesela êdî zilam jî xwezayî digerin mamoste yani çawa binere mesela lêv dinerin dibêjin kî ev lêv çima wanî bûye hema keçik ji xwe dinere dibêjî kî wela ez pir xweşik bûme xweşik nebûye ew xwe wanî diner çima tu zanî tedî me got hişmendiyê wan guherî ye hakikaten cana ez jî bi medyayê civakî de ew dibêje ez wanî xweşikim mesela filtre dike yan jî mesela botoks motoks tiştê wanî bi derzî bê derzî çê dikin ya dibêjin ka ev xweşik bijankê xwe çê dikin wecê xwe çê dikin yan jî zikê xwe mesela zirav dikin çawa ku ameliyatê wanî estetikê wanî dike dibêjin xey em xweşik bûn tamam aliyê tenduristiyê de lazim ise bira çêke ez wiyar tiştekî nabêjim ez ne doktorê estetikê me hema vana zêdetir pir çê dikin dibêjin xey zilam me xweşik dibe ama zilam wan xweşik nabîne zilam dibêjin ev çima wanî bûye yani dawiya estetikê tune ye newsa dawiya estetikê tune ye lahin ez li hin insana dinerim bavriyet hep nêxweşînek belê ji xwe nexweşiyeke mesela ji bêvla xwe acizin hez nakin zarokatiya xwe de têxistin stirê xwe bêvlam nexweşikin yani karin çêkin li bera bisekinin di ciyekî de cana ez li hin insana dilerim hin hevalê min jin hene bixabin yani belki na temaşe dikin hingê ku tiştan çê dikin mamoste
yani eydi nikarin li xwara sînorek dênin. بله Devam dikin, levê xwe çêtkin, xelas nabe pozê xwe çêtkin. Pozê xwe çêtkin, xelas nabe bijankê xwe çêtkin. Xelas nabe diçin van dirê xwe dijêtkin. Xelas nabe dizbêjin çama me zayıftır bin. راست Ve kaze bin çavê xwe çêkim, ser çavê xwe çêkim. Yani sînor tune ye, xelas nabe. Rast. Yani em jî behsa wan dikin, lewra estetik dikarin bikin. Ku hewce be, Rast. ku pir ji wî tiştî ew kes ku aziz dibe, mesela min li hemberî estetik ez nasekim mamoste. Ê ku dixwazin li gorî fikra min dikarin çêkin. Lê ev jî fikra min ez bêjim. Lê Yani. bera bisekinin di ciyekî de. Yani امکان تشتێکی وەنی بێژم یا مەسەلا قاپاوە چاوێتە ئێ چەپێ کەتی تو دەرویا چێ دک بژانکێتە تو نەیی توکانە چێ بکە مەسەلا پۆزێتە ئەم ببێژە زێدەتر مەزنی یاژی پرچووکە تو پر نکان تێکەوە جوواکێت تو پر نکان باخەوە تو نکانە بیناخۆ بدو بگرێ زێتر پسکێک دەردەکەوێت توکانە لێوێتە دەوێتە قرکاتە مەسا تو نکانە نام بخۆ شیف بخۆ پرسکێک دەردەکەوێت نۆرمال ئەم نە هەمبەری ئەستێتیکی ئەم دەبێژێکی گۆری تەندروستیە براژ خۆر چێ بکەن گۆری Ku تخۆرە hewce be. حوجە بە یعنی بێ حوجە بە توژ خۆ خۆشەکە چما تشتێوانی چما زیەتێوانی خۆ دەکە وێ بنوێدە زێدەتر پرسکرێکی دەرونیە هەنە پرسکرێکی پسیکۆلۆژیکی هەنە گەرەک تەداوی بە ئەو ژی نێخۆشینەکە یانێ تو لاشێ خۆ وەجێ خۆ تو راستی نبین تو ننیکه دخول دنره تو راستی نبینی جو خود مدیا جواکی ضرر ارمزنه و تو فیلتر لور دکارتینه یانجی تو رو لور وجه خود لیو خود چه دکت تشتکی دکه معناجی زدتر نخوشین درونی به هفرتین یعنی. بله ساعت خوش بامستا کام دیسا بره خو بدن اشرف ناس او دیسا الهویامه نهال بندامه مامستا بحثا مدیا جواکی دکن بحثا خوشبونه دکن اما خاطر شتبو خازن لبرو کم خاطر شتبو خازن مامستا ته هری داوی چجمره بیجیش بو کم مجاجی بدن هفدو ته چی توصیه یا بدیمه بله از وسا بیجم وقتا که سه تشت سه تا ام بین سه تا دناو جیانا مدا زیده دبن سه تازی کم دبن داویه دبیجم سه تا که زیده دبچنن یک جه تلویزیون ایدودیا تلفون اساسیا تابلت وان هر سیا وقتا زیده دبن سه تازی تجیانا انسان دا کم دبن یک جه ته تربیه ادودیا تکلی اساسیا زی تندرستیه بله ساعت خوش وان هر سیا تربیه اخلاق خلقیت تکلی دیالوگا نوبرا مالبات انسان دنیاه تندرستی زی از ویا بگی جنم و مجاره که وقت پاشیه دا خبر دا و بحثا استاتیکی کرد جواکو انسان خصوصی جوان چقدر چن وقتا بحثا خوشکبونیه دکه تشتی جبیر دکه ام تشتی گلک جبیر دکه ویا گوداروان و تماشوان برا بین بیرا خوام خوشکبون تنه به بدن و وجود و لاش انسان نه انسان به بدن چقدر خوشک بجی وقتا اختیار دبه وقتا او پیره کی کاله کی 8 سالی 9 سالی دبه او خوشکبونی یا او استاتیکی یا توتشکی وی نامینه استاتیک و خوشکبون نه تنه به بدنه استاتیکا اخلاقه انسان نتنه به بدنه به روح خوزی خوش به دل خوزی خوش به علم خوزی خوش به اخلاق خو به ادب خو به تربیه خوزی خوشک به رند به ویدها باشه لازمه ام دوی واردا پرواده و هشیاری و هشمندی زیاده بکن بله از کارم ویا بجم گر امنا دومینن اصلاح و حرمت خو جوه همیارا دبیجم تماشاوان را سلاو و رس ماموس از گلک سپاس دکم مالاتا و اکادمیسین اشرف ناز ji Diyarbakır'e beştari programame buyi malata va tu her hebi inşallah خاطرته صاحب eyvallah serçavim spas